Abanyabuzare, abanyadini bayirundana ruma kagato musime umurika ko banyakizi Mbarara City okumushabira. Aha mukoro gwo kushabira mbere gwo mugenzi tumusime Reverend Father Gubito arinitwe. Aha mukoro gwo kushabira mbere gwo mugenzi tumusime Reverend Father Gubito arinitwe. Omwezi wa bwana mukuru aha wa Uganda Matters Parish wayebembere kitambo cha misa yagira ngo urufu ne yabura umuntu nuko kushaba abantu kukwase bizo byabo ari ruhanga. Nuro shako kuteka ibyakurema kwasa kujaki abo kubasa ukuremera no kwasa ibutache bibase ka kwasa kujata kubasa karo kubasa noha ruhanga kandi wakubasa kutera uburyo akatemera muri akataje kuta ayi gutari binetata mwentu shabe ngoma garagense ijya gutura umuntu wenga yingura mukama tubanjeremo. Mukuru w'abakozi habwa Mbarara District Muhwezi David Kano Munyabuzare wo mugenzi nawe yashobora hakabi akabagwerire izo bari ya nyumwazyo. Zime Fred afire kandi yagwa umukabiko murro ugukize duka yabiraho. Ibyo murro tukabuza mukamurumba rumwakaragamo nkana ko kuyagurugiremo mbene njyante konkanye mwazi asibira. Yasibaha yaganira n'abana be. Habaho no kutekaho ibirabyo nko muringo gwo kusibura umugenzi. Asima Isabella, Asima Sylvia Treasure, Tumusima Isaiah, Asima Mary Treasure. Umurumuna w'umugenzi yashaba abantu kubagumya kabeka kandi batabatengesa niko kushobora kufa ko mugenzi hamwe no kwega kweye. Ubwo turi kuzika no Fred namwishiraho namuhinya bamuviwe kandu mwene mutagagura ngusya nuwo go tuza kuzika kandi shinko bashaba mutugumya mutaka tuterwa n'ingambo za rubaju ubwo mushe utkuzika Nuza nyamo burya mushanju akazarwa kumurwenda inshanju nagumwe yashoma prima nyakibare. Queen Elizabeth Tumusime umhara w'umugenzi yashobora nko kwishe ariyo muntu w'abantu kana musima abo kobegeza emicwe tubeta kusubira mbwe era tukiri no mushoka Dad witubabe mweta Tumusime Fred abamwe kabantu abaye no buntu obumuhira abantu turiyo mukusharuro buntu bwe. Okurujira mugambirizi wa polisi SP Samson Kasasira habwa Riz Region yashobora ngo mugenzi aferira hambara Regional Referral hiba mwirukangize yamara kusya. SP Kasasira Samson nagira ngo kucondoza kuri no kugenda misho hamwe no kumanya uburugo bwo muro. Ekiro cyane mwabazi polisi yambara registering case y'umuro kwatsire eduke mwe kuguza by'amashanyarazi street ya Garage Street ninga Bishop Hills hari amaduka gakuguza by'amashanyarazi kandi eduke je kwatsa umuro ebereri y'umwami Fred Tumusime kandi aho bwaseserizo aftamanyanga yafa yafera mu bifara yanatonga uburanjabi. Umugenzi yasiga abana batano kandi naza kuzikwa izo bari yancakare muri Kibirizi umundorero umuri Rukunjiri municipality. Aho gatayari Wilson Susan Alinomiksa hamwe na Caroline Akandinda.